Siromaštvo je u posljednjih 20 godina u našem društvu veoma aktuelna tema. Siromaštvo može biti stanje duha, ali i stanje finansijskih prilika u kojima se nalazimo. Da li je opasnije biti duhovno siromašan ili biti siromašan u materijalnom smislu? Pričat ćemo sa psihologom i psihoterapeutom Nebojšom Jovanovićem. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Recite nam za početak, da li je opasnije biti duhovno ili materijalno siromašan? Da bi odgovorio na to pitanje, prvo bi trebalo da malo definišemo šta znači biti duhovno siromašan. Ovo materijalno je relativno jasno. Definiše se preko potrošačke korpe ili neki drugi. To većina nas zna. Jeste, tako je. A šta znači biti duhovno siromašan? Jer ljudi često, kad bi pomenuli taj pojam, imaju nekakve ideje da bi duhovno siromašan, recimo neko ko je neobrazovan ili neko ko ne čita dovoljno ili neko koga ne interesuje religija. Često se i to poveze, religiozan i duhovno bogat. Međutim, mislim da to nije dobra definicija opšte duhovnog siromaštva. Kako bi ga najjednostavnije definisali? Mislim da je to najbolje definisao apostol Pavle u onoj poslanici svoje. Ako i znaš jezike i postiš i sve to što treba radiš, a ljubavi nemaš, ništa si. Da ne parafraziram, da ne citiram u stvari. Duhovno siromaštvo je zapravo nedostatak ljubavi. Ljubavi prema drugima, ljubavi prema sebi, ljubavi prema onome što radimo, prema nekim idealima koje imamo, nekim vrednostima u životu. Tako da ako definišemo duhovno siromaštvo kao nedostatak ljubavi, ne samo prema partneru, nego ljubavi u najširem smislu, onda bi mogli reći da čovjek koji je duhovno siromašan zapravo ništa nema, jer mi imamo samo ono što volimo, samo ono do čega nam je stalo. Duhovno siromašni ljudi ne vole ono što imaju ili one koje imaju ili obezvređuju i ono što imaju, tako da u stvari imaju manje od onih koji su materijalno siromašni. Tako gledano, mogli bismo kažemo da je opasnije biti duhovno siromašan. A recite mi, da li je često duhovno siromaštvo uzrokovano materijalnim? Jer znamo da dvoje se vole u braku i ljubavi i sve u redu i onda krene ta finansijska kriza i krenu svađe i krenu nezadovoljstvo međusobno. Pa dobro, toga često ima, svađa, nezadovoljstva i znate kako kad vaš život navede na to da morate prvo da se borite za egzistenciju, za neke osnovne elementarne potrebe, da zadovoljite stan, hrana, računi, onda čovjek može da bude, ajde kažem, iscrpljen ili sveden na egzistenciju i onda tu mogu da se jave problemi među partnerima, ali isto je tako poznato da i vrlo bogati ljudi imaju, da kažem, još manje ljubavne odnose međusobne, da su im partneri također posmatruju svoje partnere kao robu. Pa sad, ne znam, prošao im je rok trajanja, jer žena je malo starija nego što pa što kad ja mogu da nađem na tržištu. I mlađi, i zgodnije i još manje duhovnosti možemo sresti u vrlo i ljubavi u stvari, kod vrlo bogatih ljudi. Što ne znači da pare kvare, da je novac loš. Dakle, niti siromaštvo, niti bogatstvo na neki način nas predodređuju za duhovno siromaštvo. Materijalno siromašnima je možda teže da nađu vreme i energiju za ispoljavanje duhovnosti, a oni koji su materijalno bogati, a duhovnosti nemaju, oni su onda nemaju na šta da se vade, da tako kažem, jer sami su uzrok svoje duhovne ili ljubavne nesreće. A da li smo mi kao društvo više duhovno ili materijalno siromašni? Ja mislim da mi kao društvo uopšte nismo duhovno siromašni, a materijalno jesmo. Zašto to mislim? Zato što i ono što su vrednosti duhovne, prijateljstvo, ljubav, porodica, deca, to nije nešto što nedostaje ovom narodu, našem narodu, koji živi u prilično tako materijalno siromašnim uslovima, s tim što frustracija, svađa, neko nerazumevanje, jer to uopšte ne mora biti posljedica neljubavi. Znate, ima kod nas i ona izreka ko se bije, taj se voli. Tako da to da li su ljudi nervozni zbog materijalnih okolnosti nije
ne bi se moglo tumačiti kao nedostatak ljubavi. A recite, sad, koji je lek za duhovno siromaštvo, a koje je za materijalno? Mislim da nam je duhovno ovde važnije. Koji je lek za duhovno siromaštvo? Pa, dobro, to je lako reći, teško izvesti, jer zapravo čoveku je potrebno da mu je do nečega stvarno stalo. Do sebe pre svega, jer mi smo bića stvorena sa kapacitetom da vole, da se razmenjuju, da budu članovi određenih grupa, malih ili velikih, da imaju vrednosti, da čovjek je predisponiran da bude dobar čovjek. Sad, to nije tako lako. Ljudi često to dobro posmatraju kao da je dobro nešto što je poput tetrapaka, kako da vam kažem, nešto što vi možete da konzumirate. I ako imate puno tog dobrog što ste konzumirali, recimo ako je dobro, bogat sam, imam puno novaca i što ga i više imam, ja više vredim. Ili imam kola, imam te nekretnine, imam titule, dobro je nešto što je s polja i ako ja to s polja unesem u sebe, onda ću ja sebe smatrati dobrim ili vrednim, jer što je pogrešna predstava dobro. I to je ono što i čini zapravo suštinu duhovnog siromaštva. Dobro je ono što je vezano za dobar odnos sa drugima. I sa samim sobom. Sa samim sobom, sa nekom, ono što kažemo, voli bližnjega svoga kao sebe sam, ali moram i sebe da volim, moram i druge da volim. Ne moram u stvari. Ako hoću da budem duhovno bogat, u stvari moram da naučim da volim. Eto, to je najkraći recept, samo što naučiti voleti nije ni malo jednostavno. Ja mislim da je to najteži ljudski zadatak i da mi ceo život učimo da volimo. Mnogi ljudi misle da je to nešto, kako da kažem, Bogom dano, desi mi se ljubav, spontano ću ja je. Kad nam ne ide u poslu, mi se onda pitamo šta to ne znam, u čemu grešimo. A kad nam ne ide u ljubavi, onda obično mislimo ne ide nam jer eto nismo naišli na pravog, nije nam se desilo, nismo imali sreće. Ali kako da naučimo da volimo? Jer mnogi misle da vole, u stvari nije to ljubav. Šta je zapravo, da li postoji neko? Postavili jedno teško pitanje na koje je potrebno mnogo vremena da bi se ozbiljno odgovorilo na njega, jer upravo sam prošle nedelje mi izašla knjiga koja se zove Sposobnost za ljubav i rad, ali ima 1300 strana. Doći ćete nam opet u emisiju i onda ćemo malo podrobnije pričati o toj temi. Ja vama zahvaljujem na savjetima, a vi gledaoci, dok nam opet ne dođe gospodin u goste i možda malo podrobnije objasni kako da volimo sebe i druge. Strpite se. Strpite se, ostanite sa nama, mi nastavljamo dalje.